Yes, katujye twifuriza kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano politiki na diplomasi turi ku gicamunsi yihuse cyane. Twirukanse cyane rero sindi butinde reka mite njya muri ino nkuru idasanzwe ya drone rwose imaze kurasa muri ibice bya Zanzibar. Ni drone ya CH4 yaturutse i Bujumbura irasanzibira. Amakuru rero atugeza aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu umujyi muto wa Nzibira wagabweho igitero cya drone. Amakuru akavuga yuko rero iyi drone yo mu bwoko bwa CH4 yarashe Nzibira saa moya n'iminota 10 iturutse ahitwa mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege rero cy'Ubujumbura kimaze igihe cyarahindutse ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakifashisha ku bitero byo mu kirere mu duce tugenzurwa na M23. Ntibiramenyekana rero niba hari ibyo iriya drone yangije kugeza maginga, gusa turacyakurikirana. Gusa nanone mwibuke ko ku cyumweru gishize nibwo abarwanyi ba M23 bigabiye umujyi wa Nzibira nyuma yo kuwukuramo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni umujyi rero wakomeye cyane, by'umwihariko ukomeje kugenda ubamo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kandi amakuru dufite uyu mujyi wawurashe mu gihe uwitwa Byamungu Maheshi yarahabaye cyane. Benshi bati byashobokaga kuba target y'i drone bashaka kurasa de Brigadier General Byamungu Maheshi rwose, ariko ubu tuvugana nta kintu na kimwe byari byavugwa ko cyaba cyamubayeho, kuko murabizi ko ku munsi w'ejo yarari muri ibice mu nama. Byamungu rero yavuze ko M23 yahisemo kufata kubera yuko ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa zagabaga ibitero muri teritwari zigiye zitandukanye, byaba teritwari ya Barumbu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko kandi abakurikiranira hafi iby'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriza ku gufata Nzibira yuko bishobora kuza kuba intandaro yo gufata ibindi bice by'ingenzi, by'umwihariko birimo umujyi wa Shabunda, Mwenga ndetse na Kisangani. Yego rero birumvikana yuko rwose nyamuneka isaha ku isaha ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. Gutakaza Nzibira rero ku ruhande rwa FARDC bivuze iki? Kuba M23 ishobora gufata Nzibira hari ikintu kinini bivuze. Ni ukuvuga ngo rero kuwa gatanu tariki ya 26 Nzeri 2025 nibwo umugaba wungirije ingabo za M23 General Byamungu Maheshi uzi nka Tiger One, iyo ni Korosayini, yakoresheje inama mu gace kagenzurwa nabo na M23 mu bice rwose navuga biri kuri point strategique na gace ka Nzibira. Ashimangira ko ahumvisha amarira y'abaturage ba Warungu na Mwenga na Shabunda na Uvira, ibi bikagaragarira mu guhita bagira gute bafata aka gace. Nzibira rero by'umwihariko FARDC yamaze kuyitakaza. Ingaruka rwose zo gutakaza Nzibira rero bishobora kuza gutuma M23 ifata ibindi bice bigiye bitandukanye biri strategique. General Byamungu Maheshi rero waganirije abaturage ba Nzibira yabanje kugaragaza yuko badashidikanya ku ntambara kuko ariyo mpamvu bagiye duha, ariko yababwiye yuko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ibisasu biremereye byakomeje kuva Nzibira bikajya mu bindi bice, aribyo byanatumye rero biyemeza gubohora kugira ngo abaturage n'abandi babashe gusinzira. Twe ntidukunda intambara irangira ari uko abantu by'umwihariko babiganiriyeho, ariko leta ya Kinshasa yanje rwose yuko tubiganiraho. Yabwiye abaturage rero yuko biyemeje kugarura ubuyobozi bwiza, kugarura ubuyobozi bwiza n'umutekano. Ababwira yuko bakora ibikorwa nk'ibisanzwe birimo ubucuruzi, abana bagasubira ku ishuri, amashuri akongera agafungurwa, guhiga n'ibindi bikorwa biteza imbere abaturage, kuko M23 nibyo yifuza umutekano. Mu ntangiriro rero z'icyumweru gishize nibwo abarwanyi ba M23 bashimangiye ko bafashe kiriya gice cya Nzibira nyuma y'urugamba rutari rworoshye, bakirukanyemo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uva Nzibira rero werekeza muri Warungu ujya Uvira, Shabunda, Mwenga, kandi ibice byose amakuru yamaze kujya hanze yuko bishobora kuza kugira gute gufatwa. Gufata Nzibira rero ni kwa M23 bivuze ikintu kinini, kuko bishobora kuza gutuma bagenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse no kwigarura izindi nce. Binashobora kuza
kuborohera kubasha kurinda ibice imaze gufata, ari nako byaborohera kandi kujya kugira ibyo bakora muri ibyo bice ndetse mu buryo bworoshye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yo iri gukora ibishoboka byose. Indi ntera aho muri iri joro ryakeye nyamuneka rishyira kuwa kabiri tariki ya 9 z'ukwa 9 2025 abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari wazalendo ngo binjiye mu rugo rw'umunyamurenge aruri hano muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni igice kigenzurwa rero n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Burundi FDL na wazalendo bacukura bari aho hafi rwose nyamuneka muri ibyo bice. Nupfa ngo uru rugo rero ngo baruteye ngo rwitwa Bienveni uherereye muri quartier ya Songo, nkuko amakuru atugeraho drone zacu zaduhaye abivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere yuko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe bamwaka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi quartier ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo ya icyitwa wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera n'aba abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Kisekedi bwaradutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka wa 2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC 23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo.
nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana gusa muri Uvira. Ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira. Yenda iyi nkuru reka nyinjiremo.
Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga siti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa coalition ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona ibazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi wazalendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubwo rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri wazalendo. Gusa nyine nyamuneka wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwaneho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzimo zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari wazalendo zagize gute zakamejeje mu buryo navuga ko budasanzwe. Kavimvira rero kubatahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi wazalendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka, cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano numva birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavugwa ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka ngo arimo abashaka ubwitwa General Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo cyangwa ubwiza by'umwihariko kugira ngo bamwivugane. Rero rwose Bujumbura navuga yuko by'umwihariko ibintu naho ishobora kuza gukomeza guhindura isura.
Bujumbura urugamba rushobora kuza ukomeza guhindura isura, tukabona abazalendo bari kugenda batera amabombe cyangwa se banarasa mu mahoteli agiye atandukanye. Urugamba rwa Kongo rero rwahinduye isura Burundi, by'umwihariko aho ihuriro rya AFC riri gutangaza yuko rwose ngo bari bwihanangirize ikintu bita Umurundi na FRDC, by'umwihariko kuko ngo nabo batarimo barashyiramo ubumuntu mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye kandi birimo abasivile, by'umwihariko benshi cyane, birimo abasivile rwose batari bake muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nyamuneka nuko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye byano za Burundi umutekano wakajijwe mu rwego rwo kugira ngo nyamuneka baze guhangana n'icyitwa abazalendo, bivugwa ko rwose bamaze